Hakha Times tong chimnak in nang kut kanin tlai chan na atulio hakha a COVID-19 mi zo minung som sri le panhi thlop buliao an se Junasha in July hlai sri zan lei simelam pali tiang hakha a COVID-19 zot nak mu mi minung zanhi le som thum le pasri an si chang e chu chunga minung pali an thi minung zale som ruk an dam than atulio a thlobul mi minung som sri le panhi an tang ri tia kan thai Junasha in July hlai sri tiang hakha a COVID-19 zot nak chak mi minung thongkhat le zathum le pruk an si chang e chu chunga zot nak ngai minung zanhi le som thum le pasri mu an si hi asi tia hakha Christian Minister Fellowship Secretary le hakha Public Healthcare Team Leader Reverend Dr. Stephen Lian Hupling ni a Facebook chamha in alangtar July hlai kwa in July ne kul le nga tiang hakha a COVID-19 zot nak chak aslai lo Chakshum how dear mun asimin tu na chu GTI quarantine center a chon khat zing simelam pasha in lai khat tiang ichakho aslai tia Reverend Dr. Stephen Lian Hupling ni alang tar phone CDF mindat ramlemi phuncha a anunna ape mi minung kullali upat pek nak le philau nak langtar April ni kullali a we spot and UGT mi chatar in dulau nak langtar lio a tlai mi le so nak ngai lo mi zapi ka anton ruang a SA Sira kaple CDF mindat kar lak a ika dau nak a thok chuni thok in July ni retiang ni somli le ni nga chunga CDF mindat le SA Sira kap ika dau nak avoi kul leng achuak hi ka dau nak chunga CDF mindat ni SA Sira kap moto peruk mai in an khang tiak na lai a minung zanhi rong kan ka that na CDF mindat lai in ram uk nak dau le Federal Democracy mu nak ding cha ti in mi phulneram cha an nak apek mi na upat pek nak le thillo nak kan langtar ramlei phuncha anun nak ape mi na chu salai thanghu thang salai maki thang salai thang hung salai thangpat salai ki shing nai salai ha ki shing salai ki tam salai ki shing salai ling ki salai ling shui salai thang nai salai tam ling salai dawi salai thang ling salai shing ling salai shing ong thang salai thang ling salai ngai shing mang salai thang mang salai happy salai ling nai salai zo salai ling hale salai mong ki na an si dia mindat mi pi uknak phung ni July na lai kwa a an langtar nihin July na lai kwa hi avoi som sri la voi linak marta te ramlim phunsa a anun na ape mi upat pek nak le thillo nak ni asi mundang ka kip zong a ramlim phunsa a anun na ape mi na thillo nak le upat pek nak an tua cheutia kan thai lai pa lasak thiam pu chung helian chu July na lai riat zan pakwa ronga hwal aliam tia kan thai ama hi ruat ti mi hla in mizapi ni an ngal khun mi kan lai lasak thiam ase pu chung helian hi hakha pang CNLD party EC chungdal le hakha dor thar sang CNLD party e secretary atun leomi sitia CNLD party ni alangtar pu chung helian ni anupi le afapa le panhi akal tak na tia kan thai CNLD Falam Township Committee Iranak P2 pu kapdun kumsum kalokum thumchu July na hairat thongni kumkolokum khata anun na aliam tia kan thai pu Paul Yalun kumsom srilokum ruk CNLD House of Nationalities member thongni kum lai khat thongni kum lai ruk chu rangkun a July na hai kwa anun na aliam tia kan thai CDF matupi chu July hai ruka athar in andir than I matupi pangchunga CDF matupi le CNA CNF da ti lo shramtlai dang chol chang kan chawhlang lo tia chathan an chwa CDF matupi hi ching dom le dai ifan in meinanga a dir raksi chang CDF matupi chu CNA CNF tel in chinram kul chungmun kip chewa dir mi CDF nge ral kan do ti lai tia an than Dhaka Times thong chim nak chu hi vial hin kan rok ngol ri lai angai tu nan dilak chunga lum nak tam pi kan ngai COVID-19 ko nga kalle leng chwa kham atang min hani thaiding le julting pol korok chimlai inkhan dangte a ni hlai li chung adangte in na umlai chun na umna khan kha thlilu thlichwa athat nak ding cha a thlalo ong kha na on pyak ton a haw inkhat ti mi kan in chung kharpol he nainiam tuk in ti loading pakhat le pakhat atlom bek pe thum hlat in ding chungkhar he rol IT loading nangma pum pak manding cha a
kheng shrai darkeu ipakhu chantlingkhu tabantuk pol kha adangte in manding namhandi cha mi theory pol natoltik na suktika puta se in todi thanding asikho achun zumputle tikhol na khan adangte in manding manti lo ok achat lo asi achun namhandi le changka puta se in hodi thanding naminong hoi kha ina ilentar shrim loading mobile phone asilo le internet te tu in ichon biak ding mitam deu an umnak mun kha shel shrim ding hi abapi bik mi asi cha a zur shrim a haw na in chungkhar asilo le adang he chon biak tika max ihu bu te in ichon biak ding nangma pumpak asizong midang asizong a mit nar ka nakho te bantuk pol kha kut in itong so shrim loading nakhu na hat thiu chana nakhyo asilo a tissue in ihu pengding namhandi cha mi tissue kushol marks te bantuk pu kha munthur punga thate in hlondi thanding ti le subject in nakut kha second pukul chung atule atu itol pengding ti le sepya umlo nak asi a chun hangel in itol ding kenelom